Arvin lisu sede nalo seketia so tim kwa tiama abama izanzabu ajisote kwa nizati kwa so chami kwabi Arlan kwa tiama jiszabu bigu usagudo chudo chagaso seshesu Patrick chami te chama gudungo seshesu Patrick nya Arlan kwa do chudo chama wuni Arlan kwa te kwelu usahalusu jisza pyola kwa chi seto kuso seshesu tiro ngalo seshesu Patrick te edi sahi tsikukote hukama mi ngalo itsu tsikuko Juliama jite Arlan kwa majisubuli vuzakama te tozoliama mi ngalo inyets rama jite jisuza tiroli bi sojo setia kangai mi tsivulama tsoleze hen kwa inya hate pokwa kuchi masetu kama mi ngalo ite majisubuli vuzakane inya jisuza tiro pyo lama te kuchi silyama mi ngalo komali matsinya tinili wakusini usanne kwa atingai mi udi sutiro ngalo imute ite vuzakama hi kwa bi inya Lijama mi ngalo inya hikukwa la chilikane Arlan kwenya duja polina nama bi yama bi jisuza pyo nama bi udo shudo cha nama bi ni makukwa duja chika ma mi ngalo Arlan kwenya jisuza pyo la su amyama tiama mi ngalo jisuza pyo la su tebunya breeding yule yisubu bi usami yisubu la sini usabe ku chama gla su bukwa bi halisu pyo la su tebu tiama mi ngalo gulunga mabuni Arlan kwa usami metiama kujiso matiama te lumuwama mingalo kulunga mabuni Arlan kwa usami metiama tipa zubu matiama te sesheso Patrick lumuwama mingalo gudi jikwa Roma kwa bi tipa watili sifama dikenti ro tiangai mi Arlan munya kuchi shadu mudo gomali matsi ni te halusu amyachi tiama munga mapuduni usami yinama bi akusha mawuni Roma kwa bi tipa watili sifulama dikengai mi Roma kwa nima biasin nima jesin la jama mi ngalo sesheso Patrick nya breeding kwa jisin usami yinama bi tipa sohi kwa dujiwa gulunga mabuni yinya gomitama lope kwa yinya usabe kusoro mukane dikenjuwa koru mulikane yinya tsingwa ko usami mekama mi ngalo kokane yinya tipa tiro pyolawa Ediliha satsin kote seshesu Patrick tipada tiwa pyolawa kokane yinya Irish so shibute usabe ku chama gnama bi jiwa korumulyama mi ngalo ashipudu yinya mido jwama usami yisu tiro pyolanga ebyanya Arlan kwa lipi jwabi kwa jijute seshesu Patrick myachi sgama wuni alibi usami yinama bi yinya sgama wuni usami kwa myachi ibalasu tipada tiro ngalo ili laso myate hovumusin seshesu Patrick Arlan kwa laso myate hovumusu nigupa nipada tenya ili usahalu laso jisuza tiro pyolana kwa chi setu kama mingalo kokane Arlan kwanya jisuza bu amyachi pyolama mingalo tipada seshesu Patrick le akuchi setu mawuni Arlan kwa bi tipad myado lama mingalo seshesu Patrick le tipa pyonama bi tipa sohi kwa soja myachi fukama mingalo Tulubi usami yisu zapazabi zamuzabu amyachi dolama ngalo Arlan kwenya mine kwa usami yisu amyachi tiama kwemi ngalo seshesu Patrick mine kwa bi khoko di loikane ilya kuchi setu kama wuni ili itama usami te ichasu tipa timabu amyachi dolama mi ngalo Arlan kwa nya putama mine suni sohi ngai mi mine kwa myachi mido jwama mine suni sohi pyolama mi ngalo tulubi mine suni jwabi usabe kede amyachi susunya Arlan kwa bi tinini amyachi dolama mi ngalo Arlan kwa tiama tipa timabu kuchi setwama wuni myama kwa kuchin kwa shukwa chi usagudo shudo chakama mi ngalo nalo kurglaso ajisote aku shamua la and share amyagudu ile